Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo italawas ana pauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Padasan ta mamat ti mapan agtrabaho ijay syudad? Wen kayat kumutimapan ag trabaho ijay. Ngam, awan magkadwak amapan. Kayat mo ka di ta mapalta? Ibagak pa'y ka ni Apong nga adda kadwak. Tapno palubusan na. Ibagam atulungam to ida, no addan to sweldom. Talaga akas tanto ti ibagak. Marigatan nga minin nga agtrabaho iti bangkag. Talakay dan. Dakkel atulong kadakwada, no addan to trabaho. Malagipyo ka din ni Zenny agayem ko, Apong? Apay ka dahil ni Senay. Malagip ko ata sa anak paimot nga agkabaw. Agkuyog kami kano amapan ijay syudad. Agbiro kami iti trabaho mi ijay. Imbag no saan ka may sagmak iti syudad, apaw. Sapay napintas ka. Sikati kapintasan dito'y barangay tayaw. Dakkel akon, Apong. Saan akon nga ubing abasit? Saan lang nga ubing ti may sagmak? Uray agtutubo wano nataengan. Agtalak tayo ka ni Apo Diyos, Apong. Iso apalubusan na kon. Dakkel atulong kadata no agsweldo ak. Saan tayo amarigatan? Anyati ko na ni apong mo. Umanugot ka din agpasyudad ta? Idida mo, di na kayat. Ngam inlawlawag ko kankwana adakkel atulong kada kami no addan ton trabaho. May mayat matlaeng no addan trabahom. Ngam ti dua kayo laeng agtrabaho iji bangkag. Day nga rutim bagak kankwana. Imanugot. Tanakapsot nga minen nga agarado iji bangkag. Kaano tangarod nga agpasyudad? Inton bigatan Padasan tati agaplay iti kailoklokat a hotel ijay. Nakitak mo't dyan post da, akasapulan da ti crew iti dayjay akabarbaro a hotel. Wen, kunana iti post nga uray saan kano a college graduate. Basta kayat na lakit di ti ag-training. Day tati mayat, ta saan tamat nga ro da college graduate. Itataawanan ni Papam. Masapul nga ituloy mo amin at trabaho iti kumpanya. Sika ti mangimanihar iti negosyo ta. Bakit ako naimbag ko no awan sakit ko. Un mama, saan ko abaybay ang tinegosyo? Nasayaat, masapul asaan ang mabangkrap. Nabayag ang negosyo mi ka ni Papam dayjay. Ikagumaak mama. Rumbang lang. Sika laang ti anak mi. Kat sika laang ti talkag. Mapanak nga rodon mama. At dapay meeting mi kadagiti staff ti kumpanya. Kumusta ti minasan? Awan pa'y mo ti report ti open pit department. At dan report da, sir. Inkabil ko dita may sa drawer. At damat dan report ti underground department. Kat ti motor pool department nga. Igda ka rin ton madamdama, sir. I-check da kano pa'y amin na makina kan luglugan amar-aramat iti kumpanya. Masapulasaan ko apaayan ni mama. Amo mati ugali ni mama. Di manding launay. Relax, sir. Lumakay ka adagos no kasta. Ay, sapay baruak pa'y mat nga rod. Wani nga rod, sir. Apay, awan ka di pa'y nasirpat mo, sir. Imbag ta naalatadwa dito'y hotel na nagaplayan ta. Wen nga rod. Uray para dalos kan para kupin kadagiti tuwalya, ulas kan punda, okay lang. Iso na lang, ta under training ta pa'y. Basit pa'y ti sweldo, ngam inton malpas ti training, ngumatun tumatlaang ka no. Ano santan Ta saan tamot nga rod nakaturpos iti kolehyo. Nakitam ka din tinaglawa a restaurant, di ta baba? Nakita.
Kung natay may sa akadwata dito'y apakaang-angayan ka no ti meeting. Wenno function hall dayjay a restaurant. Babak ng lakit di ti mapmapan iti dayja restaurant. Lakit di Naapapan amin at tugaw kan lamisaan. Iso at talaga ababak ng ti mapmapan ijay. Good morning, sir. Adto'y ti report ti Motor Pool Department. Good morning. Ikabil mo pa hindi talamisaan ko. Tadapay meeting ko J-Class Hotel. Saan nyo kadi ang masapol ti sekretarya iti meeting, sir? Addaak lang dito Pakisimpalangan dagiti papeles iti lamisaan ko. Diyo kadi kayat nga addamot kadwayo amapan iti class a hotel, sir? Ladingitak, nga mabit kami lang ijay. At dapay sa bali apapanak, kalpasan ti meeting ko ijay. Ala, mapana ko na. Sayang, di naktumot inkuyog. Nagmayat kat kuman ti makikuyog iti nagtaer abos. Oh, apa yan? Kasla agim imagine ka. Tumangtangad ka ma, dita bobi dati opisina. Nakaisem kan agtantanamitim ka. Saan mo ta? Kinitak laeng di nagtaray nga alutiit. Ay, imbang pa nga ron di alutiit, tadamang talyaw abalasa. Di mo ko na nga awan ng talyaw kan kabalasang. Ah, oray, adamang talyaw kanyak. Awanan na ita, tadamot na nasawak. Anya kumangay no addamang talyaw kan ka. Talyaw laeng mo. Kumaa no ibagada nga inayon mo idang asawaan. Ha? Sumraktan iti elevator, tamapantag dalos iti basement. O sige, mabayag mo't ngamin no bumabata babaan iti agdan. Kakaysuna saan aparit ti elevator. Si Mardang ti elevator iti umuna a floor. Ada umunad. Ang mga no agturong mat ijay basement apapananta. Nagtaer alalaki ti umunan. Nakadisente kan, nakakurbata pa'y sika. Tangiwat mo. Kababain no mangag na ka. Imisam ang nakakita kan ka. Sana suplado. Umisam kamat Siyak ni Jake, anya ka di tinagan nyo, napipintas asan yata. Nox! Sanyata ka no? Manmanok ang mga ganday taabalikas. Sanyata! Saan mo ka di akayat ti sanyata? Miss lang nga Ruden, nuday tati kayat yung ayawag ko kada kayo. Naglukatan ti elevator. Ay, rumor kami, tagdalos kami pa iti CR dito'y basement, sir. Rumwarak mo alangan nga agyanak dito unag ti elevator. Nagtaer ti kagiddan ta iti elevator. Saan ka di? Uray nagtaar. Ta saan ta apulos ang maikarikan kwa na. Madlaw abak nang kandi adal. Itsura na laangan. Nga madlaw na singpat. Imisam ba di nakita na ka? Mas daawak mat nga rod. Medyo imisa makmat. Nga mababain na kitay. Eh? Love at first sight samot daytan. Ay, ibagam ti agpayso. Tapno saan ko nga arapa-apon nga agpaarimak to. Sika talaga. Kalukwan ti among. Oh, sana kalukwan. Pudno laang ti bagbagak. Amumat kanya kon. Sa anak nga ipokrita. Saan ka di anasaya at ti resulta ti meeting nyo, sir? Kasla nakaununag mo ti pampanunutin nyo. Kwa. At dala nakita ka napintas abalasan, ijay nakaangayan ti meeting. May sakadimot nga owner iti korporasyon, sir. Saan? Diyan ka mo. No kunayo anak meeting. Sigurado anang nga tumot ti saad na iti pagtrabtrabakon na, sir. Saan ang meeting? At da ijay hotel ang nakaangayan ti meeting. Staff ka di ti hotel, sir. Diyan ka mo Basta, napintas sa babae. Simple ka na ma.
Uray awan makeup na. At daatiwan na anak ka makeup a babae. Uy, talaga nga rin na pintas no kasta, sir. Ngamnay, sabalin sa dayta na. Ha? Nangakuti saritaan nyo ken ni sir. Anya nga tatinagan ti babae a dinakamat na. Dahit atisan ko nga mo. Damagam kan ko na. Angam, apay akas masuron ka. Saan mo? Anya nga tati trabaho tinasao a babae. Saan ko man na masong batang dahit sa ludsud mo. Amang ano, pati ni sir kat di na payam mo. Apay anada kamat ni sir deje a babae. Panag ko na kat nakayawan ni sir kin ko na. Sigod kat sana kas jeti kinaseryoso na nung may papaniti babae. Saan ang mabalin nga ibang ina iti sabali a babae ti atensyon na. Addaak lang arudan dito'y. Apay adinak makita. Apay amay kulkulang ka dito'y boarding house ta. Saan mat Apay kuma ama ikulkulengak ako nam. Jay samat lalaki iti elevator ti pampanunutam. Anya ka di tayo timbaga na anagan na. Saan mat Jake, kano tinagan na? Uy, kunakon kat, iso ti pampanunutam. Ang sa bagay, uray siya kat pasaray malagip ko ti panagisem na. Nagtaar si ka. Adda kano VIP meeting da, ijay nga aldaw. Iso nga imbagada, ang mapantaag dalos ija CRT basement. Aggat-gatang kakaday ti chika o basan. Ada bunga di chika o di arubayan ti balay. Ngam, jak makapuros. Amin ang klase ti protas, kat gatangag, amalakay. Mapan kuntong matilako ijay syudad. No, ada ko maumay mang puros. Ipapuros mo ta agatangam. Awan mat ngamin nililibet a para puros. Nalaing nga umuli da ijay. Narwam ngamin nga umuli. Manipod ubing da. Iso ti para uli yo idi. Wan nga raw. Awan ngamin lisyan na trabaho. Nagagait nga ubay. Ala, ta umay kamin to ijay, amalakay. At danto kadwak a para uli. Imbag ta naira na nakita ka dito ruwar ti pagtrabahuam, balasang ko. Saan akon nga umunagpay nga agdamag. Anya ka diti gagarayo, nana. Kinidaw ngamin ni apong mo, nga itit ko kano da ito'y chiko kan ka. Inla ko na ngamin kanyak, ti bunga na. Panawon gayam ti chiko ita. Nasamit da iti at chiko iji arubayan mi, nana. Wan, balasang ko. Tasyakmat nga ro tinanggatang iti bunga ti chiko ni apong mo. Sige, alaang mo, tamapanak matan. Agyaman ak unay iti panangidanon nyo iti bunga ti chiko, nana. Awan anyaman na, balasang ko. Kagap-gapom lang iti opisina ng rumwar ka manan. At the appointment ko ita, mama. Agkita kami iti may sa hotel. Ang mga nuijayak ton hotel ang maturong iti rabi eh. Iyunay-unay ko kan ka. Asaan pa'y amabalin ang makisinarak ka iti babae. Makaistorbo iti biyag mo dayta. Ay na, mama. Sa anak mo nga ubing. Uray pa'y, ang mga numakatumpong ka iti babae amang bankrupt iti negosyo. Nang runa no rupat kwarta day jaya babae. Saan a babae ti kasinarak ko, mama? May sa negosyante. Nasaya at matno kasta. Ngam, masapul atong palom amin apagayatak, Jay. Iti da ito nga edad ko. Kaya't pailang ni mama at ang lang ti desisyon ko. Tilaan kayat na ti masursurot. Adaan ka mo iti husto nga edad, sir? Awan pulos ti bukod ko apangedang. Ibaga na nga ikatan na amin akarbangak iti negosyo. Amin na credit card ko. Ipa-freeze na. Awan pulos mabati kanyak. Ay, dahil tati narigat, sir. Agmay-may sa kamot nga anak. Apay nga stricto na kakit din.
Jakman amo. Kasla ak robot. At ikayat dalaeng ti matungtungpal. Miss, mabalinta ka diti agsarita? Ha? Saan pa'y analpas ti Jutek, sir? Agungot ti boss ko. Ha? Mabalin ka di mat dayta? Nabayag kami na parokyano daytoy a hotel. Kanayon ming aramatan ti function hall. Di nak mabalin na paayon ti boss mo, itikid daw ko. Kidaw mo? Anya ka di tigagaram kanyak. Di na kumasingaan, sir. Nababaak unay, tapno ikam iti oras mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, marigrigat ti adda pa nagbiag da Lilibet. Isu asimrag akro iti may sa hotel kan restaurant ijay syudad. Akadwa na ti gayem na ani Zenny. Iti sabali a bangir, baknang da Jake. Ngem matapobre, kan naturay launay ti inana. Idi nakita ni Jake ni Lilibet, iti hotel a pagpapayan ni Lilibet. Adda na isang sangayan, anarik na ni Jake. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napuluhan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Nabayag kami na parokyano daytoy hotel. Kanayon mi nga aramatan ti function hall. Di nak mabali na paayon ti boss mo itikid daw ko. Kidaw mo? Anya ka di tigagaram kanyak. Di na kumasingaan, sir. Nababaak unay, tapno ikam iti oras mo. Kayat ka lang matama kasarita. No kayat mo, agtrabaho ka iti iman manihar ko akumpanya. Ha? Adan trabaho, sir. Anya ka di tinalpas mo, taibirokan ka iti nangat-ngato at trabaho iti kumpanyami. Kumpanyayo, sir? Saan na ka may kari iti kumpanyayo? Taawan tinalpas ko. Marigrigat kami lang amin. No awan nalpas mo, apay nga rod, nga damat trabahom dito'y hotel. Nasaya at da ditoy. Tauray awan nalpas ko. Pinag-training dak nga imo na, sir. Sige, tadapay papanak, sir. Nag-check-in mat dito ay dyan nataar nga agnagan iti Jake. Imbaga na, nga ipakadanak ka ni boss. Tagsarita kami kano. Ang sa anak ngay manugod. Loka, agpraktikal ka mat ali, Libeth. Lisyam kit din, tinasaya at kumaagasat mo. Saan mat nga rod asigurado? No seryosuan nak. Amangan nulokwan naklaang. Kasta ka ta? Ngam na da pa nagayat mo kan kwa na. Nakisarita ka laang kuma. Nabain nanak, ididinamag na no anya tinalpas ko. Taibirukan na kano iti trabaho iti kumpanyada. Nabainan? Apay, linais na kakadi? Uno adda iti tono na, timang lais kan ka? Saan makit di? Ada lang amin amak ko. Good morning, miss. Ag-check out akon ito hotel. Ngam jak pa'y amo tinagan mo. Mabalin ka di ama amo tinagan mo? Lilibeth tinagan ko, sir. Apay ka di akayat mo, amaamuan. Sino ako maapagtaktakam iti oras mo? Uray sino ka man. Napatag ka kanyak.
Saan nagapu iti adal? Kwarta, uno ka sasadi ti biyag. Ha? Pudno ka di day ta ibagbagang, sir? Sa anak nga gululbod, Lilibet. Pudno ti ibagbagag. Mabalin ka di nga ipakada kayo iti gayam mo. Tayin tayo biit agpasyar. Kaya't yung asawan? Kadwata ni Zenny, sir? Una, masigurado ka saan ka nga umanugot no duwa talaeng. Ibagakpay ka ni Zenny, no kayat na, sir? O sige, agpanunot kayo adwa, tagsubli akin ton malam. At dapay aramidak iji opisina. Ken kasaok pa'y tibusyo. Anya di ko na, isurot nak iti pa nagpasyaryo ka ni Sir Jake? Iso tinang ibaga nga awisan ka. Ngamin, Jack kumakayat ti agpasyar akadwak ni Sir Jake. Anya ko matidakas na, kat pasyar laeng mat. Wen, kunamkit din ata mayat kan. Adak ba't a ron? No adda mading aramidan na ka, mabalin ko apang uran. Igaraw mo lata ti style mo ijay away, Zenny. Layatam iti pang ortimang loko kan ka. Ay, saan nga agbalin kanyak ti loko a tao? Numang loko da, pang-or ti katukad na. Iso aginuyugoy nak anagadal ta idi iti arnis. Idi adda nang isuro, ije lugar tayo. At da pa nakita amalan. Kat sikat ti agbati dito opisina. Uy, itaman pa, sir. Ha? Sabalin sa tibayin laba ko na ada. Si Kamet, tangiwat mo. Awan mo't ni mamam dito yung makangag ko ma. Makamukan na. Sikan ti mabati dito opisina. Sige, sir. Good luck. Sapay ko mata, naragsak kayo ti dayta ako na malilibet. Sapay ko ma. Ang mga numadidye kadwa na ti makipasyar. Kat sigurado, di namat kayat ngagpasyar. Tamasapol na paigayam ti chaperon. Asino ni Lilibet? Kanapay nga imbagam amasapol na ti chaperon? At dabalasang anam-amo ni Sir Jake, agnaga ni ti Lilibet. Inawis na ngagpasyar na, ngam, masapol na kano ti chaperon. Lilibet? Asino day di a babae? Anya ti trabaho na? Awan pa imbaga ni Sir, nanya ti trabaho na. Tidakas no maamuan ni madam. Sigurado akong trahan namanan. Maamuan na ko ma. Tapno paritan na amakisinarak iti dayjay a Lilibet. Oh, anda ka di ibagbagam? Ah? Ay, kwa? Awan? Adala na lagip ko. Nakitam ka di, ti apo kok, basang. Wan, ama. Naira na ang nakitak ijerwar ti hotel nga imbagayo a pagtrabahuan na. Imbagman ta nakitam nga raw. Maragsakan mo't, ama. Agyamyaman, kan agan-anad kayo kanwa kanayon. Saan kayo unay kanungag bambanog? Kasta ka na yun, ti bagbaga jay apok. Agpaiso mo't ngamin, ama. Ang mga numalabos yu ti agbanog, kat makapadakas kada kayo. Saan mat, basang? At adang agsakitak, no maikan ti bagbagay, no saanak nga gungunay. Basta saan nyo alabsan ti agtrabaho, ama. Asino ka di daytoy? Anya ti masapul mo? Adala ipadamag ko, madam. Importante unay daytoy. Masampol ang maamuan nyo. Ibaga mo no anya day tatadyak kayat ti mataktak. Awan kita ni Sir Jake dito opisina. Inawis ngamin day di alilibet. Sino day ta Lilibet? Ken napananda. Lilibet na ang matinangag ko anagan na. Kanjak amo ti kinatao na, madam. Sino ka? Empleyado ka kadi iti kumpanya. Wan, madam. Kaya't ko lang nga idanon kada kayo ti mapaspasamak kini Sir Jake. Nangag ko ti panangawis ti may sa babae kan kwa na, madam. Naimbag ta imbagam, si ka nga empleyado. Sige, bye.
Nalipatam samatan nga adatang tangdanak a detective ko, Jake. Saan ko nalipatan, mama? Apay ka diti detective yo, mama. Amo ka pimanaw kay ti opisina, kat nakisinarak kay ti agnagan iti Lilibeth. Mama? Awan ti dakas nga inaramid mi kadagiti babae a kakadwak, mama. At dala nagsasaritaan mi. Saan ko adamdamagan no anya tinaramid yo? Ngamjak kaya ti papanaw mo iti opisina. Napirmaak dagiti rumbang apirmaak, mama. Nabiitak lang, mat. Saan ka di nga imbagakon kan ka? Ama iparit pa iti babae iti biyag mo, tamadadaol ti negosyo. Kaya't mo'd samot nga i-freeze ko amin na kwarta iti credit card mo, Jake. Sir, apay akas taon na tiliday mo. Namuan ni mama, apimmanawak iti kalman. Kanada babae a kakadwak. Anya? Agor ka man? Kakadwa ko naman, sir. Saan ka di amay sa babae lang, ti kadwam? Hindi na kayat, numay sana. Iso nga inawis na tigayim na. Siguro istamat nga ron dahi ta babae, sir. Itala ang anak karik na ak iti kastoy, iti may sa abalasang. Kung naman pasipsiputan ni madam. Kasanon nga eh. Dahi tangarog ti parikot ko. Kasanon, noawan pulos kwarta kan trabaho. No kastamat lang. Itapay lang, agidulin ka ni ti kwarta, iti bukod mo a bank account, sir. Mama, kidawak ko ma, asweldoan na kas may isang empleyado. Anya ti kayat mo asawan? Saan ka di ako kwata ti negosyo? Tapno adamat makuna akabukbukudak, mama. Tapno mapadasak mat, no kasano ti biyag ti ordinaryong empleyado. Ay sige, tapno di mo mat ko na. Ibagak nga ro ti accountant nga inayon na ka iti payroll dagiti empleyado. Agyaman naklaunay, mama. Adamat ten makuna abukod ko a savings. Into nagsweldo dagiti empleyado, agsweldo ka maten. Ewan, mama. Nasayaan man. Tapno di na kanayon nga ibaga nga i-freeze na ti credit card ko. Uray di nakikan iti kwarta. No lakit di adabukod ko a bank account. Adda ka di itantanamitim mo. Ha? Ay, awan, mama. Agyaman na ka. Tapinat ganyo tikid daw ko. Nadamag ko ana inayon tinagan mo para iti na i-payroll, sir. Kinidaw ko kan ni mama. Tapno adda ikabil ko itibukod ko a bank account. Di na mamalin nga ibabawi. Tabukod ko matasweldo. Pudno ray ta, sir. Na mabalin pa ikidyak at mangibangon ka itibukod mo a negosyo. Talagang aramidak dayta. No makaurno nga kiti pagpuunag. Talaga amang ibangon ka. Mayat dayta, sir. Uray ibaga ni madam nga i-freeze na ti kwartayo. Awan pagdanagam. Tadakat nga rod bukod mo a kwarta kan negosyo. Mapan ka kadimanan ni Jason at basang. No makita man ti apo ko kat pakumustaam. Wan, ama. Igagarak ti magna iti asidag ti trabaho na. Barang mayra na arumwar. Idanon ko ti pakumustayo. Agyamanak basang. Di mo't umayag bakasyonan. Madanon to dayta, ama. Nabiit da pay mat ngami na nagtrabaho. May kawaak nga may iti kawan ti apo kaok. Talaga akasta, ama. Marwam kayon tumo laeng. Wan matkit di ah. Si kalangan ti paraidanaw ni ti kayat ko ngay bagakin kwa na balasang kaw. Imbag ta nagkita ta di tiruar ti trabahom, Lilibet. Mailiw ni apong mo kan ka. Kumusta ka kano? Nasayatak matlata ditoy, nana. Mabalin ka di nga ipauit ko ti ginatang ko a groceries. Tapakidanon nyo ka ni apong punso, nana? Balasang ko. Ay, kaasimot ni apong mo. Taagmaymay sa idyo balayo. Kapilitan ngamin a pinanawak, gapo iti trabaho, nana. Ad-adda nga agrigat kami, no sa anak nga agtrabaho.
Maawatan ka, balasang ko. Maragsakan laki din ni apong mo no idanon ko dagiti ipawit mo. At dapay tinapay dita nga ikapena, nana. Mala, bayang balasang ko, taidanon ko kankwana. Kanayon kayo matan arumwar ka ni Sir Jake. Sinong batam ka din? Zenny, sa anak nga ta nga agbidot ang makirelasyon kankwana? Sinurot mo laang mo, ipit-pitik day tapuso. Nagasat ka man, nataar kan bak ng tinatumpungam. Oray no marigrigat ni Jake. Ayat aklat na. Awan makalapad iti panagayat ko kankwana. Nax! Talaga akas tati sautin na in love. Kano ak nga tamo ta makasarak itikas ka ni Sir Jake? Zenny, iti anyaman nga oras, dumtang ti kunada apana ni Cupido di tapusom. Aguray kalaang. Sapay kumatakas ka ni Sir Jake. Ngamno sana kas kankwana, uray saanan. Nalabas mat daytan. Saan mat amabalin ang magudwa ni Jake? Agmay-may salaang ni Jake. Saan ka kumangagsangit? Pagbabawiyam ka di, tinapasamak ka data. Di nak ka di ay ayatan. Ay ayatan ka. Ngam kasanon mo agbunga tinaramit ta. Agbunga ko nam. Sungbatak, no anyaman ti bunga dayto nga inaramit ta. Agliday lakit din ni Apong Punso. Numamuan na day ti anapasamak. Imbagam nga ipawpaw itam ni apong mo iti kwarta. Ikan ka iti ipawit mo kankwana. Kasagot ko matla kankwana. Saan mo pagrabangan nga ikan ni Apong ko? Paayam ka diti sagot nga itad ko kani apong mo. Hanggang kasanon, numaamuan na tinaramit na. Masigurado nga agliday. Anya ti aramidag. Mariribo ka na. Dagiti dadakkel mo. Umanugot da ka dimat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binili ni Madam Pasita ni Jake, asan ang makisinarak iti babae. Ngam iti agangay, sinong bata ni Lilibet ni Jake, kat nailawan dagitoy. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas na napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Saan mo apagrabangan nga ikan ni Apong ko? Paayam ka diti sagot nga itad ko ka ni apong mo. Ngam kasano numamuan na tinaramid ta. Masigurado nga agliday. Anya ti aramidag. Mariribo ka na. Kat dagiti dadakkel mo. Umanugot da ka dimat. Dayta ti parikot. Iparit ni mama ama kirelasyon pa'y. Kasano ag narudita. Kasano no agbunga tinaramid ta. Saan kang agsangit kunak manen? Masairak, no makita kang agsangsangit. Kasano nga ruditan.
Anya ti aramiden ta. Tapno saan pa amaamuan ni Mama ti amin. Ilimod ta pa'y lahat. Anya, ngamsaan ka matan nga ubing, tapno paritan na. Kanayon kamot na maladaw nga agawid ito'y mansyon. Ada ka dirumbang amaamuak, Jake. Anya ti kayat mo amaamuhan, Mama. Nag-overtime ak ngamin, Mama. Ado ti papeles amasapul kita sakbay nga agawid ak. At dapat hindi panawan. Di akon makaawid. Maturog ak langan iti hotel. Apakaangayan ti meeting ko iti asino man a kliyente. Siguradom laang nga pudno ti bagbagam. Pagbabawyam no agaramid ka iti Jack kayat. Awan ti araramidak ama di Mama. Ikagumaak mo't aparang ayon ti negosyo. Akas makita yumat. Ngimato ti kita ti kumpanya. Nasaya at no kasta. Masapul nga agtultuloy ti iduduras ti negosyo. Kat saan kumaasi katigapuanan na tapno mabankrupt. Un, Mama. Kwarta laang tinapatag kadakwada. Kasanon ti relasyon may kanilelebet. Ay ayatak unay ni Lelebet. Uy, sa bahalin samot ng timapaspasama, sir. Anya ti kayat mo asawan. Ura ewan meeting mo, kanayon ka check-in iti hotel. Tangiwat mo. Ang mga nuad na trader dito'y. Amo matang tilislisyak. Ang adan ka mo dun iti husto nga edad, sir. Adamat karbangam. Awan apolos ti karbangak. Ti kayat ni Mama. Kat adu akwarta ti sumrak iti account na. Maladingitan ak parakin ka, sir. Kasla ka balod iti bukod yo apagtaangan. Ikagumaak away-away antibagik. Iti pagtaangan mi. Kat nililibet ti rombang akadwak iti bangunak apagtaangan. Nangagko ti saritaan nyo kin ni Sir Jake. Agtultuloy ka di ti panagsinsin narakda iti agnagan iti Lilibet. Nalabit. Adamat karbangan ni sir nga agragsak. Sa dino nga ta ti pagsinsin narakan da. Diya ka mo, ha? Iti hotel sa kanong agtrab-trabaho ti agnagan iti Lilibet. Hotel ti pagtrab-trabakwan ti agnagan iti Lilibet. Anya a hotel. Ti kabarbaro kano a hotel diti syudad. Mapanak tuman iti nasao a hotel. Taagdamagak iti may papan iti dayjay a Lilibet. Apa yun? Agtantanamitim ka matan, Davy. Ada impaw itmanen ti apo, ama. Nakasobre. No jak agkamali, kwarta. Nagpuskol matag no kwarta na ita. Saan siguro a kwarta amin na ita, basag. Kunana ngamin, ngayon sagot ka no ti gayem na kan ka, ama. Asino na ita agayem na, ta sagutan nakpay iti kwarta. Dayta, ti saan ko nga mo, ama. Damagan yun tukan kwa na, no agbakasyon dito lugar tayo. Kaano nga tamat nagbakasyon? Awan ka na iti nadakdakamat na. Ay, awan mo't, ama. Ag-check-in kayo kadi dito'y hotel, ma'am? Adaman damagan. Ada ka di empleyado dito nga agnagan iti Lilibet. Ha? Apay adam damagam tigayam ko. Kayat mo nga rod asawan adagnagan iti Lilibet dito'y. Apay ka di adam damagam. Tikaduak akru dito'y hotel, ma'am. Agdan samit kun kunang dito a babae. Di na pala sumbatan ti saludsod ko. Panawak man langan. Agdamagak iti sa bali. Na, timanaw. Hey, apay nga tadamdamagan na nililibet. Adaman babae itay nga agdamdamag, no adda ka no agnagan iti lilibet, kano anya ti trabaho na. Sino? Kan apay? Dinamag ko nga rod no apay, kit madlaw amasurun, pinanawan nakitin.
Suplada, babae. Apay nga tangag damdamag iti maipapan kanyak. Idi saan ko asong batan, ad na adimakkel, ti dadakkel ang matana. Pinanawan nak, adumayamudom. Apay nga ta. Adda ka din nakakit kita amkan kuana? Itay laang mat ang nakita. Iladawan mo man ti tsura na? Ado ti dadakkel a kamuro na. Dadakkel ti matana, ken ababa ti buok na. Jake, imbag ta nakaumay ka dito dagos mi ka ni Zenny. Apay akas laburido ka. Adda ka di parikot mo. Adda na pan ijay hotel. Nagdamag ka no, maipapan kanyak. Kanuan niya ka no ti trabaho. Anya. Masapul nga aganat ka. Amangan no tay detektive ni Mama Dayjay. Detective? Sa anak mo't ama nagdakdakas. Tapno patiktikan nak. Wano pasurot nak iti detective. Anya ka diti itsura ti imay nagdamag ako nam. Kuna ni Zany, adadakkel ti kamuro na. Kan dadakkel ti matana. Ababa ka no ti buok na. Babae ka di, wano lalaki. Babae. Ada ka di pagdaksan ti umay ti babae ang nagdamag iti may papan ka ni Lilibeth? Saan ko masigurado? Nga masapul nga aganad ni Lilibet. Anya ko mati ang nadanasan. Ada ka di managdakdaga sa rumbang alisyan na? Imbag jay sigurado. Ay, hijak maawatan ti mapaspasamak, sir. Awan mo ti madingar aramidon ni Lilibeth. Atap ko lang matkit di. Sa anak pa sigurado. Anya day tanga atap yu, sir. Sa anak ang mabalin nga agibaga. No sa anak pa'y asigurado. Pangasim, dumngag ka kumait ibagak. Anya ka diti ibagam. Seryoso ka mat. Pangasim, tanong mabalin, kat idulin mo ti itad ko kan kaakwarta. Apay ka diti kwarta, Jake. Apay nga ipaigam mo kanyak. Sa anak asigurado. Ngam no adda o may mangipangtakan ka dito eh. May mayat nga ramatam ti kwarta. Kat ingkapay basit aglaman. Anya ti basol ko. Apay nga aglamangag. Awan basol mo. Ngam amangan remedyo da ti panagin na dayota. Awan makalapod iti ayan-ayat na. Saan ka di, Jake? Ngam no iso ti makagapo. Tapno dang randa ka. Agkita tanto iti masakpayan. Saan pa'y nga ita? Sapay agdadagsanak, Jake. Masiguradok ang nagbunga ti naramid ta. Agan-anat ka. Saan ka sumurot iti asino man ang mangawis kan ka? Numabalin. Bantayan ka kuma. Ngam kasanon ti kumpanya. Ad-adda maisagmak ka. Gapo kanyak. Adda kanunapan iji hotel apag trabtarbakon ni Lilibet. Nagdamdamag maipapan kan kuana. O sino? Kan apay? Anya ti masapol da ka ni Lilibeth? Ti pagsidda awak. Babae ka no. Dadakkel ti kamuro na. Kan dadakkel dagiti matana. Ababa ti buok na. Di mo ko na ni Davy. Kasta ni Davy, no iladawan, babantit sura na. Ang apay nga tangin naramid na rita. Mas daawak nga rod. Tinulagan nga ta ni mama. Iso, matlagaya matumanamitim, idagdamdamag may papaniti agnagan ni Lilibeth. Kasla dasuron na ka ni Lilibeth. At dalakit di koneksyon ni Davy kan ni mama. Anya ita ti aramidam. Papanamon. Kan sayang ti trabahom. Sapay masiguradok nga agdadagsanak. Anya? Agdadagsan kan? Ay,
Di kan tumot nga minagananad. Saan ko apagbabawyan ti panagayat ko ka ni Jake? Nga, kinunahan na adelikado akano dito eh. Apay nga ta. Ada nga ta makaiturad amang dangran ken ka? Kat awan mo tinaramid mo amadi? Panagkunak. Ti pan nakirelasyon ko kan kuana ti makagapo. Kasta nga ta. Pakabasulam ka di no agayat ka ni Jake? Saan anaing kalintagan day ta? Wan, Zenny. Awan to ti makalapad iti panagayat ko ka ni Jake. Kasta nga tamot ni Jake ken ka? Masiguradok day ta. Kasta ti mariknak kan kuana. Hello, madam. Hello. Sino na ito eh? Ti empleyado ni Sir Jake. At damanin ipadamag ko kada kayo, madam. Amo ko no sa dino ti ayan ti babae nga agnagan iti lilibet amang gargari kini Sir Jake. Ayan day ta babae. Pagbabaw yan na ti panang sulisog na iti anak ko. Rupat kwarta day ta babae. Anya ka di ti aramidan niyo, madam? Apay damagam. Anya ko matibibiyang mo si ka nga empleyado. Damagam kit din no anya ti aramidag. Bye. Binabaanak manen iti telepono ti laad abaket. Di pa'y nagyaman mat. Sinalbag. Hello. Kaya't ko aduktalom amin ti may papan iti babae nga agnagan iti Lilibeth. Empleyado ka no iti kabarbaro a hotel dito syudad. One, kaya't ko aduktalom ti family background na. Itamot lang. Kaya't ko amaamuan iti kasapaan na gundaway. Naawatam. Sige, i-transfer kong tulangan iti account mo ti umuna bayad. Bye. Madamati dalus ko itay. Idinapan ti may sa alalaki anak damag ka ni boss. Kaslam amumot ni boss. Anya tinangag mo adinamag na. Kasla tinagan mo tinangag ko. Sana ka sigurado. Kasla biodata ni Lilibeth? Kasla ko na. Apay ka no ti biodata. Mas daawak nga rod. Pimanawak adagos, ajak nagpadlaw. Madinsamot dayto yan Numaalak ti sweldok iti daytoy katapusan. Pumanawak kun ditoy. Papanamon. Ay, narigat ti agbirok iti trabaho. Aghawid ka di? Asino dagiti dua lalaki anapan ni Jibalayo, ama? Saan ko adinamag tinaganda? Dinamag dalaeng tinagan ng itinaganak ni Lilibet. Imbagak nga ulilan, ket siyak lang nga apong natikad kadwana. Asino nga tadagijay? Tadamagan da tinaganak ni Lilibet. Jak manamaw. Dinamag kaw, ngam kunadabot, akayat da kanula nga maamuan. Ada ka di daduma dinamag da, ama? Nadila ang Mike, kan dinamag dagayam, no ada kabsat ni Lilibet. Imbagak ang awan. Karkar naman da ita. Anya ti masapul dagiji alalaki, tapay akayat da maamuan dagita. Hello. Anya ti resulta ti inaramid yo. Anya. Ulila, dayjay ang Lilibet, kat awan kabsat na. Ponso, tinagan ti apong na. Anya. Isumat lagay ang makayat na aban ni Ethan ti anak ko. Awanan bain. Nag-post call ti rupa na amang gargare iti anak ko. Makitam ka di ti bakat asumungan. Kasla makapungtot. Good morning, ma'am. Anya ka diti maipaaymi kada kayo? Si kansamo ti agnagan iti Lilibeth. Kasta ngamin ti rupa ti ladawa may ti biodata.
Apay ka di, madam. Anya ti masapulyo. Siyak ni Pasita Montes. Ti inati ginargarim a lalaki. Ha! Kunam siguro nga agbaligi ka amang baniit iti anak ko. Awanan ka iti bain. Mamirmiraot ka at talaga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadlaw ni Madam Pasita, ti masansan apan nakaladaw ni Jake nga agawid. Nagrason mat ni Jake. Nadlaw mat ni Edwin, nga maawatan na ni Jake. Idinangagmanan ni Debbie, tinagsaritaan da Jake kan Edwin. Indanon namanen, ken ni Madam Pasita. Impamuspusan nga ron ni Madam Pasita, tapno maamuan na ti kasasaad ti pamilya ni Lilibet. Kat idinaamuan na ti kasasaad ni Lilibet. Napanday to'y iti hotel, apagpapaayan ni Lilibet. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas na napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay ka di, madam. Anya ti masapulyo. Siyak ni Pasita Montes. Ti inati ginargarim a lalaki. Ha! Kunam siguro nga agbaligi ka amang bani iti anak ko. Awanan kay tibain. Mamirmiraot ka talaga. Madam, saan ko aginargarin ni Jake? Diyak kaya tamangag ti kinaulbud mo si ka mamirmiraot. Kaya't ko nga'y tabotag. Pumanaw ka dito ya syudad. Nga, madam, dito iti ayan ti trabaho. Awan bibiyang ko no ayan ti trabaho. Pumanaw ka, no di mo kayat nga na mapasamak ka, kanti apong mo nga agnagan iti ponso. Saan niyo kumamot nga iraman ni apong ko? Takaasi, madam. Sikati magnaasi iti apong mo apadam ama mirmiraot. Pumanaw ka, kat saan amaan ano. Ken, saan mo nga awagan wenno i-text ni Jake? Tanakasing ti cellphone na iti cellphone dagiti detectives. Sige, madam. Pumanawag. Ngam saan niyo adangran ni apong ko? Agawid ka ka DJ lugar tayo. Wen, Zenny, di mo kadi kayat ti sumurot kanyak. Mapanak ijay kabisera. Ada siguro masarakak ijay at trabaho. Dituyak ko man. Ngam kaasi kamat. Sapay agdadagsin ka. Aramatak laangan ti inted kanyak ni Jake a kwarta. Pangrugyak iti basit a negosyo. Isa ganaak ti masakbayan to ti anak ko. Anya a klase ti negosyo tinapanunot mo. Mapanak ijay kabisera. No anya ti makitak amayat ijay. Ison ti padasak. Uray basit laang apagkwartaan. Sumurotakkan ka. Bareng ada na saya at agasat iti papananta. Malidayanak unay. Kaano kami kadi amaadaan ka ni Jake iti waya-waya. Good morning, sir. Apay anapan ka iti hotel ang nagdamdamag, maipapan ka ni Lilibet. Ha? Ni, anya ka diti sasawon niyo, sir. Sa anak mat anap-napan iti hotel. Saan kang agpakpakita kanyak? Saan kun amawagan ni Lilibet? Gapukan ka. Agpaiso timbagak, sir. Awan pa kainaigak iti kunkunayo. Ulbud,
Adda makapanagnak nga imawag ka ni mama. Napan ka pa di hotel. Kuha, sir. Saan na siya? Pumanaw ka ni tisangok. Di ka kayat ang makita. Ingkan iti trabahom. Apay kasta tiro pa mamasabat ko. Kasla ka nakaangot iti nakabangbangsit no nakapangan iti nagalsam. Anya na bangsit kas kada na alsam asasawam? Aglisi ka tamagnak! Naglawa ti dala na pagnaan. Sa anak mo't ama kasali. Dinak man kasasao? Anya ka di tinapasamakin ka tagpupudot ka. Dinak kasasao kunak! Yak kayat ti makangag iti anyaman asao! Nay, anyat mapaspasamakin ka itan. Mapanak man langan iti lamisan ko? Che! Anya nga tatinaknakan na tagpupudot. Mayat day ti nasarakan ta pagkasiraan ta di ti kabisera. Asidag ti pagadalan ti elementarya ken high school. Wen, Zenny. Mayat ti agluto iti pang recess dagiti ubing. Adang agpayso space di ta arubayan ti balay a pagkasiraan ta. Mayat day to yan ang negosyo ta ditoy. Nang runa, numadlawan ti tiyan ko. Sumagmamanulangin abulan ket madlawan ti tiyan mo. Wen nga rod, Zenny. Sayang. Tadi na makita ti amana. Iti daytoy nga ayan ken trabaho ta. Agkita kayo pa nga ta ken ni Jake? Diyak ka mo. Ti masakbayan to ti makaibaga. No agkita kami pa yun no sa anan. Anyat ko nam, sir. Awanan ni Lilibet iti pagtrab-trabahuan na kan iti dagusda. Wan nga rod. Amuklatan. Anapan binalagan ni mama. Sa dino nga tan ti pakakita akan kwa na. Ikararag mo nga kita kayo pa iti masakbayan, sir. Nalidayak ita. Tawanan ti babae apuon ti ragsak ko. Maladingitan ak unay paraken ka, sir. Narigat na ita sasaadam. Kay kayat ko pa'y anaipas ngayak iti marigrigat a pamilya. Basta adda wayawayak. Ay, narigat ti agbiag amarigrigat, sir. Ngam saan akas la robot. Ano anya lang ti kayat ti akin kukwa. Kat iso ti masurot. Ti cellphone ni Jake. Ala, kat saan kun nga isubli. Iti kasta, sukatanan. Kat maikat dagiti mabalin na pangkontakan iti dayjay a mamirmiraot. Ala, kat pumanaw akon. Ingkabil ko lang ti cellphone ko itay ditoy. Ngam apay ng awanan. Ni mamala ang ti adda itay ditoy. Mama, nakita yung kaditi cellphone ko iti lamisaan. Ne, awan mo tinakitak. Gumatang ka na iti sabali. Ngam kasanun dagiti nakafunbok ang contacts ko. Saan na parikot dayta? Mangibaon ka iti mensahero ang mga iti contact number dagiti kliyente. Adda ka di manan parikot, sir. Langam ti mariribo ka na. Ni mamalakid di tinangala iti cellphone ko. Amken na nga mga nuadda kontak ko kani Lilibet. Kasi kamot, sir. Nakaroon na ita mapaspasamakin ka. Impamaysak ti agtrabaho. Tanong makaunungak. Mangibangunak iti bukod ko ang negosyo. Dahil ti kasayaatan, sir. Nadabukod mo ang negosyo. Maramid mo ti kayat mo. Puno day ta ko nama. Saan ko apagamkan no ibaga ni mamang Efris na ti para kanyak. Uray ko kuanan ti kinabaknan na. Rumbang ko maanaragsak ka, taglaplapusanan kayo. Hanggang saan mag... Para kanyak. Saan akwarta laang ti pagragsakan ti tao. Ti waya-waya nga agayat. Ti tarigagayak. Anya ka di ti resulta ti ultrasound. Babae ka di, wala lalaki. Lalaki. Iso siguro ang napigsa. Nukas diyang agkuti. No kasta, nalaing ako mugtar. Nalabit.
Mariknak ngamin anapigsan no agkuti. Nakalagi pa ka pumasyari dyan lugar tayo. Mapanta ko ma. Nga masapul pa'y matamag nata ijay syudad. Impang tati ina ni Jake. Ano makita dak ija syudad? Kat adada ka sa mapasama kada kami kani apong ko. Iso asaan ka pa'y ngagpakita ijay. Nang runa no makita da ka amasikog. Kagura lakit din ni bakit pasita. Uwen, Zenny. Salak ni bak ti anak ko. Saan ko nga ipalubos? Nga adda aramidan ni bakit pasita iti anak ko. Nadamag kumad, nga awan kanon da Zenny kan lilibet iti hotel, ama. Ayat kayat mo asawa ni ti awandan. Di damat nagawid dito napanandangay. Imbaga, tinangipadamag kanyak, adida kanumot imbaga no sa dino ti papananda. Apay apimadaw ti apo ka ok, adi na imbaga no papananda. Apay nga ta. Dayta ti saan tayo nga amaw, ama. Saan kayo amadanagan? Taibaganan to umala siguro, ti ayan na. Kasano nga yajak agdanag. Mabalin ayamat ti kasta. Masiguradok anatalgad da iti kadwana, ama. Madamag kuman, Debbie. Apay anapan ka nagdamdamag iti hotel iti may papan ka ni Lilibet. Napnapanak ayamat. Apay ko mga aramidak day tangay. Saan kan ngaglibak? Nalpasan ng imbagada no asino tinapan nagdamag iti hotel. Asino tinangibaga? Imbagan di nagdamagam ka ni Sir Jake. Kasuron na ka, ta sip-sip ka kano. Ditakan? Isumit lagayam adinak kasasaon ni Sir Jake. Daytoy ka tinaalak iti naramid ko. Mayakmat daytoy negosyo ta. Agluto iti nagduduma apang merienda. Adumat ti umay gumhatang nga eskwela. Mayat ngagpay so daytoy na panunot mo. Abak na pa'y ti sweldo tayo dya hotel. Uwen nababa at trabaho kuna ti dadduma. Ngam di daam mo, amayat gaya mapagkwartaan. Wan nga ron. Diyak ninamnama amayat gayam ti kastoy. Zenny, nakunam nga agawid ka. Kaano ti papan mo? Inton bigat. Sanak ngagbayag ijay. Tapno saan nga agdanag ni Apong. Ibagamlatan kan kuana nga imakar ta dito kabisera. Kat aglaklako ta ditoy. Saan ko nga ibagbaga ti maipapankin ni bakit pasita. Kanti pa nagsikog mo. Uwen, tapno saan amasair tirik na ni Apong. Si Kamart Basang. Ayan nga nililibet nga apo ka. Ay, pinanawak ijay kabisera, apong. Imalis kami ijay. Taglaklako kami iti pang merienda kadag iti eskwela. Kasta ka day. Ay, mananaganak pa yan. Di na kayo makita ni Sonya ijay sigo na trabaho yaw. Kalaat nga minti iya akar mi, apong. Ay, adto'y tintad ni Lilibet para kada kayo. Agyaman ako na'y basang. Ang kailiw kaunti apo ka. Kaya't ko makita. Saan kayong agdanag, apong? Addan tuyo umay na ditoy. Anya pa ngay no di kasta. Tinapatag katawan da ka isa na pasamak kan kuana. Imbag na sabat ka dito'y dalan basang. Ada ka di ibagayo, ama. Imay itay ni Sene agayam ni Lilibet. Isugayam nga awan da ni jay trabaho da. Ta imalis da ang naglako jay kabisira. Kasta ka di, ama. Ay isumatlagayam nga awanda. Ay kat, may mayat siguro at inasarakan da trabaho ita. Bareng balasang ka. No maminsan, di negosyo kat tumama no agmalas. Agpayso day ta, ama. Siyak tupay. No daduma kat kalalaingan na ti maganan siyak. No daduma, malugi ak.
Dalaga akastansa ti negosyante basang. Saan mo ka di amadlaw? Amanipod awanan ti agnagan iti Lilibet kat kanayon ng analiday ni Sir Jake. Malipatan ng tumot lang ang day Alilibet. Mamirmiraot lang arudan. Awan pa'y adal na. Oray awan adal na, no ammo na ti mang respeto. Oray mo di adal, no bastos kan awanan mudo mo. Asino ti di adal nga awanan modo kan bastos? Iwaras mo na kita matam, tap na makitam. No saan nga umno ti aramid na tao, iso ti awanan mudo kan bastos. Anya ka di ti addakin ni Lilibet. Ta isakit mo lang unay, ha? Masyanak ka ni Sir Jake, gaputan naliday. Sana matagtagari. Kailiw na lakit ni Lilibet. Sinalbag tumot day Alilibet. Apay nga isulaang ti makita ni Sir Jake. Kayat mo ka rin, tayong tamot ag-happy-happy, sir? Pasensyakan, masapak nga agawid ita. At aramida ka balay. Gasta ka rin, sir. Kayat ko ngamin nga agragsak kamot. Inta ag-night spot. Awan isang ko kadagita. Iso pasensyakan. Madamag ko man, sir. Medyo nabayag adi kay nagkita ka ni Lilibet. Awan ka di pa'y damagyo ken kuana, sir? Dayta nga ron ti pagdidayak launay. Diyak pa'y amuno sa dino ti ayan na. Nagsakit unay ti tiyan ko, Zeni. Ang anakaksahan. Kaduan ka. Intan ni ospital. Apay akastoy. Nagsakit launay. Ha? Ay, talaga siguro ang kastabyaganak. Ay, inakpay mangalay ti tricycle. Sige. Kaslasaan kon sa matan ang malasatan daytoy. Nagsakit launay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para itradyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, napan ni Madam Pasita iti pagtrab-trabahuan ni Lilibet kat pinagsasawan na daytoy. Binalaagan na nga ron ti balasang. Kat gapoy ti dayta, pimanaw da zenikan Lilibet iti pagtrab-trabahuan da. Napanda nga ron iti kabisera kat nagnegosyo da. Iti may sangal daw, nagsakit ti tiyan ni Lilibet. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas na pauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay akastoy. Nagsakit launay. Talaga siguro ang kastabyaganak. Inak mga yabi ti tricycle. Sige nga, Rod. Kaslasaan kung sa mata na malasatan. Nagsakit launay. Ano sampay basit? Urayan nak dito yatay ng mga yabi ti tricycle. Diyos ko. Tarabayan na kuma. Ang ganakak nga awan ti amana. Kaasyanak. Diyos ko. Ay na, naglungpo ang lalaki ti anak mo. Umay da iyag dito, hinton madamdama. Agyaman ako na ikan ka. Kasanuak nga tano awan ka. Sana day tati panunutam.
Agpapigsa ka kit di. Tapno makaluto tamanan iti ilako ta. Masapul ang mga lata iti kadwata. Tani, adamot tan awawir ko. Aywan gayam. Saan ka na basta makaluto no agsangit ti anak mo? Ay, syakto tininang ti ubing ha? Wen mat talaga si katikang runaan aninang nanto. Oray saan mo nga ibaga. Masansan ka man na maladaw nga gawin, Jake. Ada ka di man ang paglulukwam. Makumikumak iti negosyo, mama. Di muras matan ti negosyo. Akas makita yo kadagiti sumrak a kwarta iti account yo. Sa bagay, di na magkulaang mata saan ka nga minakastay ti kalabas. Trabaho ti makagapo, mama. Adda nga min planok amang ibangon iti sabali a negosyo. Anya ko negosyo. Kompetensya ka di ti bukod ta negosyo. Sabali a negosyo, mama. Saan kayo madanagan? Saan kayo a kompetensyaan? Anya ka di panagan mo iti anak mo. Tinagan ti amana, ti ipanagan ko. Jake Montes Jr.? Wen, dayta ti ipanagan ko iti anak ko. Kasanuno mangag ni bakit pasita? Ubing paymat ti anak ko. Bakatan ni bakit pasita? Saan to siguron ang makakunail no mangag naman? Uray saan ang makakunail? Tadala ta ibaon na ang mga ramid itida ka sa plano na. Saan mo't siguro nga ipalubos ti apo ang mapasamak dayta? Dara namat amis mo ti agtartaray kadagi ti urat ti anak ko. Ada ka din nagatang maalote, apang ibangunam iti pasdag para iti negosyom, sir. Adda, ngam ije kabisera. Ije ti pangibangunak iti negosyo. Anya ka din ti plano manegosyo, sir. Mayat ti paabangan nga opisina, ken agduduma pay. Imbag dayjay, tasan na masapul ti adu nga empleyado asuswelduan. Mayat nga agpaisureta, sir. Binulan ka nga agawat iti renta dagiti agabang iti panakaopisina da. Kan mabalin pa ya pagtagilakwan iti agduduma. Kunak no pagadalan ti may patakterapasdak iti asidag. Saan mat kaya, mami? Dayta mo't ti agwarwaras adamag anak ko. Baknang sa kano ti akin ko kwa iti maipatpatakdar. Anya nga ta, mami? Simbaan nga ta, tanagdakkel? Basta ko na damot a pribado a pasdak. Kukwa tibak ng atao. Naglawang amin alote, mami. Agpadak ano ti kalawa na, itinagtakdaran ti pagadalan mi. Pagsayaatan na no adamanen pasdak iti asidag. Tapno adumanen ti gumatang iti lahako tayo. Una, mami. Ora inak mat agisursur nga aglako iti pang merienda. Imbaglakit din tanasingpet ti anak mo. Nangag ko ti sarita nyo nga ginaitay. Pagyamanak nga rod iti apo. Tasaan ko aparikot ti anak ko. Nasingpet kan natulnog. Iso akay kayat ni Apong Punso. No kumasaan nga agad-adal ti anak ko, kat kanayon ijaayan ni Apong Punso. Ay, apay nga minasaan akayat ni Apong Punso ti umay ditoy. Di na mapanawan ti balay kan solar. Maikawa ka no nga agyan ditoy. Makatitilang ka no ti kanayon nga ungor dagiti luhugan. Naruamda nga min iti naulimag a lugar. Awan ti ado alugan, iti lugar tayo. Wen nga rod. Saan na nakapagbayag ditoy? Idiin kuyog tayo nga imay pimasya. Malmalpas ka din ti proyektom, Jake. Un mama, sumagmamanulangan nga daw, malpasan. Barang adu ti mangrenta akas opisina da, pagtagilakwan, kanda dumapay. Adda nga rod sumagmamano anak ka reserve. Pagbalinanda ka no a klinika. Ne, umado nga rod ti klinika ijay no kaskasano. Un mama, iti baba, no basement. Ket panay pagtagilakwan iti agduduma. At danto pa'y jewelry shop, mama.
Mayat man tinapanunot mo, ta saan ang masapul ti ado nga empleyado. Nalaing ka talaga, iho. Mama, inaramid ko ti amin a kabalak. Ngamjak pa'y nakita no ayan ti ayatak a babae. Anya, di mo pa'y naikat iti panunot mo dayjay amamirmiraot. Sikapay lang ti makamu ditoy, tamapanak pa iji kabisera. Inakitaan dagiti abogado ang mga ramid kadagiti kontrata iti papaabangak a unit ti pasdak ko. On, sir. Swerte yaw. Ta adun ti mayat nga agabang iti unit yaw. Naragragsakak no masarakak ni Lilibet. Isu ti ragsak ko. Ngam ti anyaman a kinabaknang. No talaga da kayo tinaikari ti tunggal may sa. Awan papanan na no di agkita kayo matlaang, sir. Sapay la kuma. Itatanalpas ti pasdak ko. Isumot ti isarunok asapulan. Kasano ni madam, sir? Addakan kwa na nulaksiden nak. Addamat ang negosyo kapag sammakadak no bilang laeng. Basta, biro kak ni Lilibet. Mami, nagpintas lakit din ti pasdag. Kaano nga tama kastra kak matijay? Inton adun to ti tao, ijay. Mabalin mo ti mapanagla ko. Makastrek ka ako nam. Ha? Aywan, mami. Makastra kak matlaang. Babaan itila ko taamakan. Ngam saan pa'y nga iso ti panunutam anak ko. Umadani ti graduation mo iti grade 6. Isaganaam kit di. Aglakwak latan wawan klase, mami. Ti mapaglakwak, ket iso ti daddo mga aramatak nga aggraduar. Saan ati aglako ti panunutam kunakmat. Sikapay nga ta ti maikan iti kangatuan a pamadayaw akas idi. Ina, maragsakan ak unay, no ti inaanak ko ti kalaingan, iti pagadalan. Sapay ko ma. Manipod umuna at tukad, kat awan pa'y nakaabakan ko na. Uray awan makuna nga amana, tadwa tamat nga inana. Ay na, day tatidakkel ayamanakan ka, Zenny. Sika ti kadwak anang padakkel iti anak ko. Anak ta ko nama. Imbilang ko nga anak ni JR. Awan anak ko, ngam, may saak met ama ko na nga inana. Wanlatan, mare. Mare ti awag kon, ta inaanak mo kat nga rod ti anak ko. Ah? Ay, wan mare. Awan ka di pa'y nag-arapkin ka, Davy? Manging insulto ka kani. Apay ati agaram ti damdamagam. Dakas ka di tagdamag. Saan mo tadakas ti dinamag ko? Awan ka di pa'y nag-arapkin ka? Ta inulit na pa'y. Ha? Saan mo man adamagan day ta kanyak? Awan ka is kan na day ta adamdamagam. Saan nadakas kunak manan? Manot tawan mo na ya. Ni apong mo ting kadamagan numano ti tawon na. Sigurado nga ibaga na. 83 kunan adagos. Siguro, sika baliktadom ti imbaga kat isumot ti tawon mo. Ang balasang kapailan. No baliktadan ti 83. Katar ni sinalbag da ito nga Edwin. Ipabisto na pa'y matitawan ko. Madlaw ka din, abaa ka. Anya ka dit isagsaganaam, sir. Kasla ka na yun, aday tati basbasaam. Italang ang mapasama kanyak da ito eh. Ngam, apay akaslag nernerbiyosak maten. Anya ka dit ta, sir. Insaganak nga speech ko. Italang nga adda ng ibaga. Nga guest speaker ak iti maysa a pagadalan. Guest speaker? Graduation ka rin, sir? Huwag nga rod. Nakita kami iti maysa a kaadalak iti kolehyo. Taga ijay gayam kabisera. Talaga? Kaibang bangon ti pasdek mo ijay. Guest speaker ka ni ti may sa pagadalan. Huwag nga rod. Paayak ko ma. Ang adda pagsayatan.
tapno maamamudak mat ije kabisera. Ay, agbalin kayo analataki dyan, no? Ag-guest speaker kayo, sir. Isu ti pinatgak. Ti awis ti sigud a kaadala. Kayat na kayo kano ang makasarita ti maestrami, mami. Amangan no maipapan iti graduation nyo, anak. Siguro mami. Sumagmamanulangan ngamin nga aldaw. O sige, agkuyog ta amapan. Adamat ni ninang mo amabati ditoy. Mabiit kami la siguro nga agsarita iti maestram. No makagraduarak, ag high school akton, mami. Wen, nagdaras ti panawan, anak. Inton makaturpos ka iti high school, anya ti kayat mo nga alaan inton agkolehiyo ka. Ha? Mabayag pa mat dayta, mami. Agpili akton no anya ti kayat ko. Sa bagay, ubing ka pa nga agpaiso. Ti suplada abakat. Sumungad anak kasarukot. Agkabawan ngam apay nga umaypay ditoy. Amo ka, empleyado ka ditoy. Ngamboy buyaan nakit din. Umay naktulungan, tabarigatan na kamagna. Ha? Ay, sige, madam. Umayak dita, takibinan kayo. Papanan nyo ka di, madam. Marigatan kayo pa'y amag na. Damagam no papanak. Di mo ka di amo asyak ti akin kukwa ditoy. Karbon ti umay ditoy, takukwak kat nga rod. Amok, madam. Kaya't ko asawan, anya a departamento titurungan nyo. E di opisina ati anak ko. Oh, adan samot munal mo nga empleyado. Agdamag ka pa'y laang. Suplad, bakit? Intun kon inibatak ta uray matuang. Pagkakabawan na ti umay ditoy. Anya tinagsaritaan nyo iti maestra ni Junior, mare? Ay na, ni kanu junior ti valedictorian inton agturpos da. Ay na, nagtali na ti kinalaing na manipod idi. Nasaya at mat. Tapno saan tayo amarigatan amang paadal to kankwana inton agkolehiyo. Saan ka di? Ano valedictorian ti agturpos iti high school ket libre ti tuition na iti kolehiyo? Wen samat. Iskolar no kasjay. Ay, sapay la ko ma. Tamapagtalinaed na aging ga iti high school. Nakasukat kayo, mat-ama. Papanan nyo ka di. Mapana ka dyan kabisera. Dandani nga minan ti graduation ti apukaw. Ah, Imbaga jay apok, amasapol na mapanak daw. kasta ka di, ama. Idanon nyo ate kablaaw ko iti apo ko yo. Awa, dumanon ti kablaaw mo, basang. Umaydan to kano agbakasyon ditoy. Ay, mayat sa mo tinegosyo da ijay. Taman manuda nga umay ditoy. Masayangan dan samot iti malakwanda. Iso adida mapanawan. Siguro awan mo't ngamin pagnegosyoan ditoy. Apay nga umanang sabka sumangpet balong. Ninang, ayan ka din ni mami. Adalaang mat di taunag. Apay ka di? Ayabak, tada importante nga ibagak kada kayo adwa. Mami! Mami! Umay kayo man ditoy! Apay akas la maururaman ka balong. Umayon ni mamim. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napauluan. Awanon makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas na pauwan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adalaang mat di taunag. Apay ka di. Ayabak, tadda importante nga ibaga kada kayo adwa. Mami! Mami! Umay kayo ditoy! Apay akas la maururaman ka balong. Urayom ni mamim. Naira na nga talaang. Uno? Anya ka di dayjay, anak. Anya tinangag ko, ana irana, ako nam. Mami, tinagan tigis speaker inton graduation ko. Apay, anya tinagan na? Mr. Jake Montes, mami. Nagan ko kat Jake Montes Jr. Mr. Jake Montes? Taga dito kabisera ka di? Taga syudad ka no, mami. Anya ka di ti middle name na, anak? Saan mat nga imbaga ni Maestrami, mami? Basta ti imbaga na. Kat Jake Montes tigis speaker. Mami, amamuyo ka di? Ningat ta Sir Jake, tidakdakamatan ni Junior? Jackman amo. Hanggang apay anak ti bayo ti barukong ko, di imbaga na. Gapo siguro, tasan mo nga yung pagarup ti padamag ni Junior. Wen siguro. Agkita kami nga tapay iti ama ti anak ko. Masungbatan to amin dagita no madanon ti graduation ni Junior. Jaka mo. No anyan to ti mariknak inton agkita kami. Isupay nga ta. Jay sigod ajay nga inayat ko. Uray siyak, matikawak mat. Agsisimparat ti sumrak iti panunot ko. Mami, rabrabakan dagdag iti padak nga graduar. Apay, anya ka di ti irabrabak daken ka? Binulod ko kano tinagan tigis speaker. Bay amlat ta ida, anak. Talaga ka kasta dagiti ubing nga kaskan ka. Apay nga tangagpay so, mami. Apay nga agpada tinagan mi. Iso na laang, tadda Junior akasilpo tinagan ko. Jak amo, anak. Mataranta akpaykit din. Gapo iti day ta anakan. Nga mas dawak man, mami. Apay nga agkanagan kami. Mami, ayan ka di ti amak. Kunayo idi nga awanan. Natay ka din? Saan ko mat nga imbaga, anatay, anak ko. Awanan iti sidong tati kayat ko asawan. Idi imbagayo nga awanan. Tinagawatak kat natayan. Iswadya akong nagdamdamag, mami. Masapul na pintas ka mat. Tapno presentable ka ang mangimarcha ka ni Junior inton malam. Malamat nga minti graduation na. Inak basit agpaparlor, mare. Ay na, magagara nakpaykit din. Rumbang laang agpapintas ka. Ni pa'y Junior ti valedictorian. Napapukisak matan ni Junior. Mayat pa'y ti ginatang ko akawis na nga graduar. Anya nga ta, no ni Jake nga agpaiso ti guest speaker. Mangag namat, no yawag danto tinagan ti anak mi. Nang runa, numapan na alaan ti award na kas valedictorian. Kuyugam tumatan ang mapan na dyan tablado. Imposible adi na mangag kan makita. May santo nga aday jay sango, makialamano kadagiti naganak. Amang kuyog iti anak da nga umawat iti award ti anak da. Ay na, jak may ladawan, no anyan to ti aramidan na, no makita na kayo nga agi na. Zenny, i-videom to man amin ang mapasama.
Pudno ka din nga isurot na kiti ipapan mo ijay kabisera, sir. Apay, di mo ka di kayat. Kunak no kayat mo ang makita ti pasdak ko. Kaya't ko launay, sir. So, nagtaer kayo ita, guest speaker ko naman. Apay, no sa anak agis speaker, naladak. Ani, saan ba ta, sir? Simple kayo nga minudan duma. Itakot desente kayo. Kababain mo't ngamin. Kasangok dagiti principal, supervisor, kan daduma pa'y abisita ti pagadalan. Unmat kat di, sir. Di adal da amin ko naman. Wow! Nagpintas ka ita, mami. Kasla kayo pa'y labalasang. Uray si kamot, anak. Pogi ka. Imala ka ni dadim. Ha? Makitak pa'y nga ta ni dadik, mami. Tsaka mo, anak. Panawan kan gundaway lang ti makaibaga. Intayukit din ije pakangayan ti graduation. Nakasagana tayo mutan. Ag-tricycle tayo laangan. Tani, nagpudot ti darang ti init. Maalang nga ron, inakmang payapay iti tricycle di taigit ti kalsada. Adumat ti aglabas. Ano sambasitan No sikat ti mapan agpayapay iti tricycle, Marizeni. Magagaran ni Junior anapan ijay ayan dagiti kaadalan na kadwa na nga graduar. Ay na, Zeni, agnerbyusak matan. Apay ko mga agnervyos ka. Kuyugam laang mat ni Junior no ag-processional dagiti graduates. Kan, jay gayam ipapanyo ijay tablado para iti panangawat na iti award na. Adda pa'y makagapo. No apay nga agnerbyusak. Anya pa'y kumati pag nervyosam. Nalipatam ka din ti maipapan iti guest speaker. Agkalma ka kadila ang mare. Inton kun, nag-high blood ka lang aron. Tsak manamo. No apay akas to iti mariknak. Ala, ing kayo ijay linyayo, tag video akmat iti asidag. Sige, agpaypayapay ti anak ko, anakalin niya. Mapanak iti asidag na. Ala, darasam, ikatam ti panagnernerbiyos mo. Sige, dita ka pa'y nga rod, mapanakon. Napanang tigayam ken kumarik. Di nan samatan masursurutan ti aramidan na. Gapo iti kunada a guest speaker. Ang video akman kit di. Ano ti makita ka napan sinabat ti principal ti pagadala? Ni Sir Jake. Inyok korda ti kwentas na kas guest speaker. Nagtarlat ta ti loko. I-video man. Ipanda ijay tugaw na iti ayan tin tablado. Mami, apay nga agkalinduosan kayo. Saan mo tunay anapudot? Kwa anak. Jay, sige, magnatan. Magnan ti aday ti sanguta. Agturungtan iti na isang rata pagtugawan dagiti graduates kan parents. Makapadanag kayo mat ngamin, mami. Agnernerbiyos kayong samat. Nakalamlam mi istima yo. Kan, ay na, agkalinduosan kayo pa yan. Saanan, anak? Natibgar to'y mamim. Sige, ituloy tati magna. Ala, mami, ijay ti pagtugawan nyo, ta ijayak mat. Sige, anak. Di nakpakadanagan. Inokrad ni Sir Jake ti program ngayon tagtakin ko na. Mabasa na siguro. Ani Junior nga anak na ti mangipay iti valedictory address. Idinto taagi speech mat akas guest speaker. Anya na pasamak. Di na amo nga alalaak iti video. Kastamat ni Lilibet. Madlaw nga stress launay. Talyaw at talyaw ka ni Sir Jake. Gamsaan pa'y anadlaw ni Sir Jake.
Yawag dan dagiti nakagunod iti pangmadayaw. Madamdama, ti anak ko mat ti awagan da. Mapanak to ija intablado. Kat sigurado, makita na kami di Jake. Tanakatakdar akaraman kadagiti mangyaw awat iti awards. Kat ita, di makagunod iti kangatuan a pamadayaw, wenno valedictorian, kat ni Jake Montes Jr. Tumakdarak, kat mapanak iti intablado. Mabalin ka din arakopan kayo at duha. Nagbayag ka sinapsapol kayo. Ngam, Jake, adda tayo iti intablado. Uray adda tayo dito intablado. Iwaragawag ko iti intero alubong. Adda kayo tinabayag a sinapsapol ko a pamilyak. Anya ka diti mapaspasamak, mami. Anak, iso ni Dadim. Jack ni Namnama, nga iso ti guest speaker iti graduation mo. Daddy? Wan, iko. Agsasarita tayo, kalpasan ti graduation. Agyaman ak unay, iti daytoy agundaway nga intadyo kanyak. Ngamsak bay ti amin. Kayat ko ad dumawat iti dispensar, iti napasamak itay. Nagbalinak nga emosyonal. Gaputa babaan daytoy a graduation. Nakitak tinabayagan a sinapsapol ko a pamilyak. Siya ti ama ni Jake Montes Jr. Apay nga awan iti opisina na ni Jake. Uray ti kadwa na ijay. Awan mat. Di nakadiimbaga kada kayo, madam. Ag guest speaker kanumat iti graduation dagiti ubing ijay kabisera. Ita ka din day jay. Imbaga na, kung akno saan pa'y nga ita. Ang kabaw at talaga day bakit. Adun ti malipatan na. Saan na ka din nga imbaga no anya nga oras ti sasangpet na? Saan mat, madam? Jack amo no umaypay dito iwan no agdiretso nga agangwi. Anya ka di tinapasamak. Takla at kayo ang nagpukaw ijay syudad. Imay ni mamam ija hotel. Binalaagan na. Ano Jack pa'y pumanaw ija syudad. At dadakas ang mapasamak kada kami ka ni Apong Punso. Jack mat kaya mairaman ni Apong ko. Takaasiman. Iso apin manaw kami. Lading hitak. No nagtuok kayo iti anak ta, iti naunday a panawan. Jack malabanan idi ni mama. Tawan pulos laban ko. Kat ita. Kabailamon asalo nga siingan ni mamam. Awan makalapad iti relasyon ta. Uray laksiden nak ni mama. Tadamten bukod ko a negosyo. Kabaalan kayo na suportaran. Isumot lagayam ang nagpatpatayam ni Lilibet na nagpintas a babae. Ada pa'y gayam anak yon. Masikog idin, idi binalaagan ni mama. Kasanon, no balaagan na kayo manan, sir? Saan akon ang mabutang? Mangalak iti bodyguard da nga gina. Ang mga nagbalo ti panunot na, no maamuan na nga dan apo ko na, sir. Daytatisan kong amo. Ibagakan kwa na anasarakak ni Lilibet. Kat awan pulos makalapad iti relasyon mi. Ang kasanon, no saan nga umanugot? Umanugot man no saan. Ikalaysak ni Lilibet. Uray ibaga na nga ifris naman ang tikwarta iti Bangkok. Awan bibiyang ko. Sa bagay, itilasod ti mano atawan, dakkelan ti ornong mo. At dapat yan bukod mo ang negosyo. Kumusta ti panag-guest speaker mo? At dakarkar na napasamak, mama. Nasarakak ijay ni Lilibet, kanti anak mi. Ha? Anak yu ko nang? Masiguradom nga anak mo, ti anak na. Un, mama.
Masikog idi ni Lilibet, idi binalagan nyo. Ita, ti anak mi ti valedictorian iti panagturpos da. Nasaririt nga ubing ti anak mi. Kaing ingas ko launay ti apo ko yo, mama. Kaya't ko makita ti ubing, nupod-numot laeng nga anak mo. Itamot lang, inak idasukunan nga agina. Ngam diyo kumagamden ti agaramid iti may kaniwas, mama. Interesado ak iti ubing, awan bibiyang ko iti inana. No kagurayo ti inana. Kaawatan at diyo makita ti apo ko yo, mama. Nagbalin ay nga ubing ti apo ko yo. No awan ni Lilibet, anang ipasngay kan kuana, mama. Mama, ti apo ko yo. Mabalin ka di nga agmano ak kada kayo, Lola. Kasla ni Jake idi ubing. Malagip ko kat naroon idi ubing ka, Jake. Jake matinagan ko, Lola. Jake Montes Jr. Oh, ay na, bagay mo launay tinagan mo at Jake Montes Jr. Kastalat at itsura ni Daddy, idi kaslakan ka. Apo. Ha? Imala kami nga rod kada kayo napintas, Lola. Napintas kayo ngami. Isagana tayo nga ron ti panagkalay sa damami kan Daddy, maapok. Diyak kaya't apo maanaw kapay dito'y pagtaangak. Kablaawan kayo, anak ko. Sapay ko ma, tamadagin na yung tiragsakyo. Kandakpay iti ado nga apo. Oh, anya. Nangagmot imbaga ni mama? Ado ka no nga anak. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay ita alawas na napuluan. Awano, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita kat impatulod. Ti pagama nagpailingay di tinagan a Mildred at agan Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama ti kapadasak, idi agad adalak iti kolehyo, tabarang makaipaay iti adal kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mildred. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, nagbayag mo ta na malpas ti klase. Makapatuok. Sapay nagadumanan ti papaaramid ti instructor mi. Uy, Mildred. Apay asan ka makain na? Aramidam kit din ti ipapaaramid ti instructor tayo. Amangan no kalat nga tumalyaw dito'y. Kat makita na ka. Sapay awan pa narugyam. Kasanungot namin, makaturturugak. Napuyatan nak idirabi eh. Ay, anyaman nga minang tinararamid mo idirabi eh. Apay napuyatan ka ako nam. Siguro, nagbuybuya ka manan iti Korean movie anya. Wen, ngamjak nalpas. Tayo di na umak ang nagbuya, nagbasa akon iti libro. Ay, isumat lagaya man napuyatan ka. Saan mo nga min alabsan ti agaramat iti cellphone? No rabi eh, aginanakan. Nang runa, no ada klase tayo iti kabigatan na. Ay,
Makaalakan tulakid iti sakit mo dita. Anya day aramidem dita cellphone mau Mildred. Apaya di ka pa'y lamapanmangan. Nalpas kamin anangan. Ay ayabanda ka itay. Ngamkaslawam mo mang mangagmaw. Irason ko latan nagararami dakiti assignment ko. Hoy, Mildred. Ha? Anya ka kadiaya. Anya kayo mo nanang, makapakigtot kayo. Agar arami dakiti assignment ko. Manganak tulat ta ka din ton mariknak tibisin ko. Sigurado ka nga assignment mo ti aramidam. Amangan mo't no agbasbasa ka manan iti Wattpad. Ni nanang mat. Assignment ko talaga ti aramidak. Alakit din. Panawandak pa lang ditoy. Tapno malpas kunda itoy. Mildred, adamadmadlaw ko kan ka. Kasla kumot-kot tong kamat. Ada ka di sakit mo? Ni, awan sakit ko anya. Kan awan mo ti madya marikrik na kiti bagik. Apay nga rod akumot-kot tong ka. Saan kan samat ngamin amang mangan iti hosto nga oras? Saan mo't kababagik la siguro daytoy. Mang mga anak mo't. Kan kas na kunakon, awan ti madya marikriknak. Sigurado ka? Wan, di na ka di pa kadanagan. Kasanumot ngamin asa anak amadanagan. Kat sigud mo't asaan akas ti pamagim. Kalaat mo't latan agim mo't tong ka. Liklikam ngamin ti agpuyat. Kan mangan ka iti husto nga oras. Anya man ang ti araramida, Mildred. Di matawan klase yu ita. Kasta nga rod mano. Kat apay nga raod aday tamanan laptop mo ti into naram. No saan at ti cellphone mo ti igam mo, day tamat laptop mo. Pakasikuram ay mano. Awan nga rod klase mi ita. Adala ang buy-buya at dito'y laptop ko. Mayat nga min dito'y apagbuyaan, tadakdakkel. Kan mabalinak pa nga ag-Facebook dito'y. Bayat nga agbuy-buyak iti YouTube. Ay na, jak amukan ka. Talaga na-addict kan iti YouTube kan Facebook. Kan no anya pa'y dita. Amangan mat no saan mo pa yan na mayulot ti panagadal mo, gapo ka dagita. Ni manong mat, mayulok mo't Uray no kastuyak laang. Saan ko mo't abaybay anti panagadal ko? Rumbang lang. Gapo ta nakakasimot dananang kantatang agtaltalon. Tapno lang adda pagadal mo. Kanuray siya, agtrab-trabaho akmat lang. Tapno makatulong ak iti gastusam. Isu asapay ko ma. Ta saan mo asayangan ti sakripisyo me. Tapno lang makaadal ka. Anyat kuko nyo dito silid ko nanang. Umay ko laang itadtoy ka na. Saan kamot ngaminan arumwar dito'y silid mau. Tagsasango tayo kuma. Pasensya kayo nanang. Naimasak mo ton tinagbuya iti TikTok. Iso day jay. Saan tayo manan nakapagsasango anangan? Ay na, anak. Liklikam ko matinalabas apanagaramat mo kadagita cellphone kas kada laptop. Maliwayang pa yung timangan iti husto nga oras. Wun ka di. Sana bali, saan ko matabaybay anti panagadal ko. Kas makita yung mo't. Nakangatulat na dagiti grades ko. Wun gamno kasta ko mga awan klase. Aginanaka ko ma. Saan kat aday ta cellphone kan laptop mo latan into naram. Balanse la ko mati panagaramat mo kadagita, anak. Imbag man, tanakaduada ka itang agmerienda dito kantin, Mildred. Wan saan ko kumakayat tagmerienda? Kam nagpilit kayo mat ngamin ka ni Maylin. Iso asimuro taklatan Apay ko mangamin asaan ka nga agmerienda. Siguro, kayat mo manan ati cellphone mo ti kuditam ita a break time anya. Unmat ngamin, Mildred. Ay na, ibalansim lang ti panagaramat mo iti cellphone. Kita aman talangam. Madlaw anapuyatan ka manen. Nagdakkel pa yan ti immersan ti bagim. Ay, da kayo kit dimot. Sermonan dakmanan ako nak. Alakit din, kanon tayong dagiti in order tayo. Tapno makasubli tayo ni classroom. Amangan no addanton di instructor tayo ijay. Ay, agyaman nak. Nalpas matlaangan ter aramidat nga activity mi di pagadalan. Makarelax matlaangan di panunot ko. Tinasayaat. Agbuyak man pa iti YouTube. Kakaiso na nalpas ko dagiti activities ko.
Mangkitak iti mayat abuyan iti YouTube. Ket no awan mayat a makita, agbasak laengan iti Wattpad. Rabiin, nimadda ka pa ilang dito'y salas. Anda ka din pa'y aramidem. Awanan manong. Sa anak pa nga mi na makaturturog. Iso adi tuyak pa'y laeng. Anya nga ron ti aramidem, ag cellphone ka kadimanan. Ay naading ko, di matsang kay bagadakan ka. Asaan mo alabsan ti agaramat iti cellphone? Mala, ikakat maturugoy. Iti kasta, makainana ka mayt. Sa anak nga cellphone manong. Yak pa nga rod makaturturog. Isong agbuyak pa'y lang iti TV. Anang nga rod, sikat ti makam mo. Hanggang saan ka manin ngagpuyat ha? Wan manong. Nasaya at nakariing kan, Mildred. Ha? Nanang? Anyat orasan? Katlo alas 9 iti bigat. Dito'y matan sa alas tinagturugam iti rabi eh. Sanda kan arin ni Eng, kaputan na imas matan ti turog mau. Day takat ti maalalam iti kapupuyat mau. Ay, jak na puutan ang nakaturog ak gayam iti rabi eh. Madama ti panagbuybuyak iti TV kat. Ay, nakaturog ak mat gayam man. Naladawak pa yan ang nakariing. Naimbaglaangan tainton malumpay ti klasik. Ala nga rod, ingka manganan. Ada imbati may akan na midya kusina. Ay, sige man nga rod nanang. Mariknak matan ti bisin ko. Bilibak mat kan ka, Mildred. Uray na adik ka iti cellphone. Nagnangatulat ta dagiti grades mo. Siyempre mo't Kaputawaray no kanayon a cellphone lang tin into naret. Saan ko mo't amabaybay anti panagadal ko. Kabailaklat tamat nga i-manage. Ngam kita Kaslawan mo tan inanam. Taimbis ko mga ginanaka. Nukas tabay kan tayo. Ken, nukas tangawan sarak tayo iti bagadalan. Kat day tamot ag cellphone teraramidam. Agin inanaak mo't si kakit di mo't. Ala, wanin. Ala, umay ka. Mapantapay ag merienda. Agur-ura ijay kantin ni Maylin. O sige nga rod, mapantan. Amangan no matektekan manon day a babae. Ala, Mildred, bangan kalaan. Ilibre kayo itakan ni Aljur iti merienda. Ni, nagadungag paiso ti in-order mo Amangan no saan tayo maibus dagitoy. Maibus tayo dagitoy. Talo tayo matamangan. Iso maibus tayo lakit di. Win nga rod. Iso nga ado ti in-order ko. Tatlong makaadong timangan, Mildred. Anya? Ay, sika talaga, Maylin. Siyak manon, tinakitam. Pudno matiko na ni Maylin, Mildred. Kaya't nalaang alumukmag ka. Iso apakanan na kaiti ado. Da kayo talaga. O, alaman langan. Agmerienda tayon. Okay ka kadilaag, Mildred. Kaslaad damad amarikrik nam. Awan mo't nanang. Banog ko la siguro daytoy. Ado nga minti naramid medyo pagadalan itangal daw. No kasta nga raud, aginanakan, iturog maun. Riingan kan tulangan inton makaluto ak iti pangrabian tayaw. Nalaman nga rod nanang. Italaang amariknak ti kastoy banog ko Sige nga rod anak, ingka pala iturog. Iti kasta, makainanaka. Apag isuntaw, inton makaluto Kumusta tirik na, Mildred? Mayat-mat ng manong. Banog ko la siguro day jay. Ngam idi na iturog ko, mayat-mat ng tirik na. Nasayat nga rod nung kasta. Ala, umay ka nga roden. Agigiddan tayo amang rabi Apag iso, nakaluton ni nanang. Alaman nga rod manong. Hintay manganan. Taapaman amalpas tayo amangan. Aramidak pa'y dagiti daddo mga activities ko di pagadalan. Di mat ko naman nabanbanog ka. Saan kon amarik na ti bannog ko manong? Gaputan na iturog ko mat. Iso adidak pakadanagan. Nalpas mo ka din ti activity. Ngayon paaramid ti instructor tayo, Mildred. Wan inlupas ko idirabi Kasta? Imbag man? Ngamsyak. Ay, saan ko pa yan nalpas? Taapay mo't. Sigod mo't asikati makaununa makalpas iti paramid ti instructor tayo Ay, nabanugak ngamin. Kasano,
Nagsasarunumot ti activities tayo. Sa bagay mo't ket di ala, syakmet nga rod timang tulong kan kaita. Iti kasta, malpas mon. Total, si kamot timang tultulong kanyak, no kasta adasaan ko amalpas. Sige man nga rod. Kat agyaman Mildred. Hay, nagmayat at talaga ti agbasa iti Wattpad. Mayat da ito Imbag lang nga agas ti bambanog iti pagadalan. Anay ko. Apay ngay. Kalata nagsakit ti ulok. Sapay. Maulawak mo tan. Nay, Mildred, apay ay. Taptapaya, matday taulom. Ayat mapaspasamak ka. Diyak ka mo, nanang. Kalaat matlatan ang nagsakit ti ulok. Anay ko, kaslamuntakan ti ulok ka po'y tinakaro sakit na. Ay na, apay nga. Mabit lang anak ko. Ayabak ni tatang mau, taipanda ka lang ng edyo ospital. Ang mga nwanyamat daytan. Kartingan nyo, nanang. Anay ko, nagsakit na talaga. Sapay maulaw. Mildred! Kumusta tirik na, Mildred? Ay na, imbaglaangan ta nakapuot kan. Kas naunay ti danag mi itay. Sa dino ti ayan ko, nanang. Anak ka dito'y ospital, anak. Saan mo ka din na malagip tinapasamak? Malagip ko na. Kalaat ang nagsakit ti ulo. Kalpasan na. Jakon amo no anya tinapasamak. Napukaw mo ti puot mo. Iso nga intaray na ka dagos dito'y ospital. Agpaimbag ka. Iti kasta, makarwar ka matlaang adagos. Anya ka di timbaga ti doktor sakit ko, nanang. Gapu ka no day ta itinalabas apa nagpuypuyat mo, anak. Saan kan tumat nga minadumdum ngag ka na kami? Gapu itinalabas apa nagar-aramat mo iti cellphone. Nga uray la agpuypuyat ka. Sakit adapay gayam ulcer mo. Isumat lagayam ano daduma. Nasakit ti tiyan ko, nanang. Ay na, dakkalakit diti magastos tayo diti ospital. Saan mo na panunutan ti magastos, anak? Sana bale, adamat urnong may kanitatang mo. Kastamatan ka ni manong mo. Uray dakkel ti magastos. Tinasken, agimbag ka. Kumusta kan, Mildred? Nagdiretso kaming kanya Aljur diti ospital. Kalpasan ti klase mi. Daytoy, nakapsutak pa'y laang. Basol kumot laang. No apay ang nagsakitak. Gapo daytoy iti panang baybay ak iti salunat ko. Ala, agpaimbag ka Mildred. Tapno makastrak kan tumat lang di pagadalan. Husto ti kunan ni Aljur. Agpaimbag ka. Surutam dagiti ibilin ti doktor kan ka. Tapno daras ka agimbag. Uwan, Mylene. Kat agyaman nakiti panang sarong karyo ka ni Aljur kanyak diti ospital. Awan anyaman na Mildred. Pagayam da ka. Isu arumbang laeng nga da kami lata iti sibay mo. Nang runa ita, tamasakit ka. Dakkel tinagastos dagiti dadakkel ko iti pan naka-ospital ko. Gapo ta naapiktaran pa'y dagiti matak, Mr. Lonely. Gapo iti nalabas a panagaramat ko iti cellphone. Ken adupay dagiti nariknak asakit, gapo matlang iti kanayon a panagpuypuyat ko. Gapo iti nalabas a panag-cellphone ko. Ket sapay ko agbalin aleksyon daytoy apaadas ko kadagiti dumdumngeg. To'y pagayam mo, Mildred. Mildred pagayam ko, agyaman nakiting ka panangibing lay iti daytoy apakasaritaam. No dimngeg ka kuma, kadagiti gagayem ken kapamilyam, saan ka kuma nagsagrap iti sakit. Tay kunadan, di ka aglablabas, tas sikan tumatlaeng ti madaksan. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Mildred. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, ni Ivy Grace Ramos. Kanitima direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musika, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan a Moira adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasisirapak iti na materyalan a banag. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Moira dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Alas 5, Moira. Anya pa'y laang ter aramidam? Saan mo nga iba ka nga ag-overtime ka manan? Sayang mat no sa anak nga ag-overtime. Saan ko amagatang dagiti kayat ko agatangan no agsadut-saduta. Kat agpada kayo mat nga da trabaho na ni Mark. Si kamat, amo mat nga ag-repair lang iti nadadaal a gadget ti pagsapulan ni Mark. No awan agpa-repair, awan mat biroknan. Sa bagay mat kit di Iso apalubusan na ka nga ag-overtime. Taam mo na adakdakal ti sweldo na ag-overtime ka. Sana bale, tano ag-overtime mak, isumatan ti agluto. Diyay to langan mangan ti aramidak no sumangpeta. Apag iso ti isasangpet mo, nakaluto akon. Ay, mabisinak matan sweetheart. Nabanugak. Aduting kamakam ko nga inlepas. Ala, agtugaw ka nga ruden sweetheart, tamangantan. Ay. Agaw awis gayam ni pari Jake. Birthday na. Mapantay di balayda inton bigat. Ada trabaho k Mark. Ang mga numabalin nga inton malpas ti trabaho satan tumapan. Iso timbagak. Imbag kadakwada tauray saan ngagtrabaho ni Madeline nga asawa na. Okay laeng. Magatang na pay amin na kayat na. Nginginaan nga alahas, bag, sapatos, gano'n niya pa'y dita. Pasensya ka la kuman kanyak, sweetheart. Gapon ta masapol nga agtrabaho ta adwa. Tasan nga umanay ti birok ko, ngagpaay kadata. Ay, anya pa'y nga rod ngay. Awan mo't maaramida ko. Happy birthday, pare! Uy! Ibagta na kaumay kayo. Kunat no di kayo umay Inuray ko pa yung amin ni bakit ko, pare. Uy, Mayra! Talaga nagagat ka. Bilibakan ka. Nagpintas ka lang aruden. Naabilidad ka pa'y. Talaga nalaing ni pare Mark anang pilikan ka, Moira. Unay day ta na pa sa blog. Happy birthday. At to'y tinanong mo ang regalo mi ka ni Mark para kan ka. Thank you, Ala, umunag kayo. Agdiretso ka dyan kusina. Amok amabisin kayo. Ada dyan kusina ni Madeline. Okay, pare. Agyaman kami. Adda kayo gayaman, kung naklakit din na saan kayo ang makaumay. Inkarigatan mi lang tati makaumay friend. Mailiwak mo ta na makakita kan ka. Uray siya, kaya't ko ti makiinistorya kan ka. Boring nga tati adala ang dito'y balay. Imbag kan ka tapalubusan na ka ni Mark ngagtrabaho. Siyak ngay, kaya't ni Jake adituyak latan balay. Swerte ka kit di Takabaalan nga ipaay amin ni Jake akasapulam. Uray saan kan ngagtrabaho. Apalak ni Moira, kaputa saan ang maikikan iti balay. Nawaya arumar. Maibado na dagiti paborito na abatong. Siyak ngay, binigat latan adaster. Sa bagay nga agpaiso, pudnot ako na. Alangan mo't ngagporma ka, kat ada ka laang mo't iti balayo. Talaga nagswerte ni Madeline. Nginginaan amin dagiti usan. Nagtitin. Ay, Moira. Kaya't mo ka diti madda ni Tekasta? Ay, si kamat gayam, Jake. Nagapuak iti CI, nalabasak man dagito'y nakadisplay a sapatos kan sandals. Magusto ida, iso kinitak lang. Amo ka sana kabalan ni Mark nga ipaikan ka na kita. Ngimsyak, kabalag nga ipaikan ka na kita. Nakainom kan, Jake. Sige, agsubli ako ni Jake kusina. Ang mga dapat makakita ka data. May wait lang. At ito cellphone number ko, Awagan na lang, nada ka sa pula. Ipaay ko. Basta ipaay mo mati ka sa pula.
Nagapuan, sweetheart. Nagapo kiti CR. Ay, umay ka. Makijaming ta kadagiti agi inom. Sweetheart, mabalin ka din nga agawid tan. Nasakit ti ulo. Kaya't kung ti agina na. Ha? Di mo kayat ti agsyat? Napanugak namin. O sige. Agpakada ta nga ruden. Saan na bale? Tinapatay. Nagpakita ta. Nakaturogan ni Mike. Namsyak. Saan ka makaturog? Uray pilit at ti maturog. Saan na maikat iti panunot ko ti imbaga ni Jake kanyak. Apay nga ta na ibaga na ti kasjay. Kurso nadanak nga ta? Nataar ni Jake. Kasla nagri ka ta pagkadkadan ti bagbagana. Si aasawa kami matanadwa. Apay asaan amapukaw iti panunot ko ni Jake. Anya ter aramidam dito, Jake? Diyak namin mauray nga awagan na. Iso siya akong timay. Kahit ka nga wisen. Sa dino? Itimay sa aklas a paginiman. Siguradong awan makakita kan ka. Amang ipulong iti asawam. Kuwan. Di na ko mapagkadkadan. Kaya't ko mapadasam madagiti banag a deserve ti may saan napintas a dayag akaskan ka. Jake? Noy kanak iti karbangan. Aramidag kan kadagiti banag a di mo pa'y napadasan. Kaya't pacheck. No mapadasam. Ag-enjoy ka lakit di. Sige. Ibagaklangan ka ni Mark. Nag-overtime, ha? Ito lang, maramanak na ito nga arak. Nagimas. Para kan ka amin dagitoy, Moira. Thank you, Jake. Nasyak lang di asawam. Saan ka na pagtrabahuan? Ipaay ko amin na pagragsakan. Amin akayat mo. Saan mo ka din nga? Aw-awisan ni Madeline kadagiti kakastoy a pag-inuman? Di na kayat dito eh. Panag ko na nuim muna ka kumaanaam-am mo. Sika ko matinagbalin nga asawa. Apay, Matt. Napigpig sa ti karismam. Nalay nga talaga ni Mark ka nagpili Agawin tan. Nabardad ako. Saan ba'y? At dapat kaya't ko pangipananggan ka. Saan ko anapuutan ti sa sangpat mo idirabi sweetheart? Pasensya ka nun na iturog kon. Saan ka na rin niing? Nagimas ngamin ti turog mo. Ket, kumusta ti trabaho mo? Okay, uray makabannog. Uray saan ka unay nga ag-overtime? Tapno saan ka matamabannog? Okay lang. Kabalak pa'y mat. Di nakpagdanagan. Nagdakkel agad ang tintad kanyak ni Jake. Idirimwar kami. Kasladyak mamati ang maaramid ko ti kastoy. Ngam aminak. Agin enjoy kadagiti aramida ni Jake kanyak. Italaang ang mapadasak ti kastoy. Tasaan mo takabaalan ni Mark nga aramidan kanyak dito. Ni Jake ti umawawag. Amaan no umay na konsukunan. Kinuna na ngamin asaan na asumrak ita. Takayat nak na ipasyar. Kalpasan na, mangan kami kano iti class a restaurant. Hello? Hello, love. Nakaready kan? Umaya ron? Juan, itayak pa'y anak kasagana, love. O sige, Ron. Urayin ako na. Bye, love. Bye. Nasayatad dakin. Sa dino tinagapwa. Anya ka di dahi ta klase ti damag mo, sweetheart. Siyempre, nagapwa kiti trabaho. Ulbud! Anya ka di ti mapaspasamak ka. Apay atinong panak. Ulbud ka! Amo ni Madeline ti relasyon nyo kini Jake. Amom ka di asinurot na kayo iti amin anapanan nyo itang aldaw. Saan ka asimrak iti trabahom? Gapota sinukon na ka ni Jake ije palay. Mark? Ita, agulbud ka pa'y lang. Ala, irubat mo dagiti kawas mo, ta sumurot kan iti dayjay a traidor. Apay, gapota maipaay na dagiti banag ajak kabalan nga ipaaykan ka, kat isukat na kon kan kuana. Pakawanan nak. Aklo na, nasulisog ak. Ngamjak kayat nga agsinata. Sikat ay ayatak. Pumanaw kan.
Jak kasapulan tikaskan ka. Saan? Saan ka pumanaw? Aramidag amin na kayat mo. Saan naglakit di apapanawan? Apay nga mawag ka pa lang, Jake. Isardang tanday ti a relasyon. Pagpapanawan na kun ti asawak. Iso pa nga asim. Sardangan na kun nga awagan. Iso mo inawagan ka. Takayat kong ibagang addan ija brut ti asawa ka anak ko. Kinuna na sumurot ak ijay. Na napatagdapay lang ang kanyak. Kaya't ko tagpakadakan ka. Gan dumawat iti pamakawan. No nyaman ti mati na aramid ko. Pakawanin na ko, Ma Moira. Ad ako may pakaasikan ka. Anya dayta? Awagam ni Mark. Dumawat kay ti pamakawan kan kwa. Kat ibangam amapan kan iti abroad. Iti kasta, agtal nan ti panunot na. Amo kadakkel ti nagbasulak iti asawa. Katsak amo no mapakawan nakpay. Ngam aramidat ti amin. Tapno agsubli kami iti sigod. Di mawata ko niti pamakawan kan kuha na iti personal. Ngam dinanog na. Di ka madanagan. Awagak manan. Kat ulit at tagkid daw iti pamakawan. Kaya nagpakada akon ama pa ni Jamrod. Okay, agyaman na. Saan ko nasangputan ni Mark? Anya amin da ito ang aramid ko. Pakawanan na ko, Diyos ko. Katsapay ko mata mapakawanak mo ti asawak. Diyak mo na niya titurungin ti biyag ko. Nagsina kami ka ni Mark. Awagak ti katrabahuan na. Damagak no nakadwa na ni Mark. Aday ta, agriring ti cellphone na. Hello, Moira? Nakaawag ka, Mad. Kadwam ka din ni Mark. Ay, saan, Mad? Nagsisina kami, idi nag-recap ti shop. Apay, saan pa'y anagawin? Saan pa'y nga ron? Itaman pa'y. Kanayon mat nga agdardaras nga agawid. Saan namat nga ugali ti makijaming, nga uray awisen dagiti katrabahuan mi alalaki. No kasta nga birthday kada kami nga kakatrabahuan, ti kanayon na nga ibaga, awan agluto iti kanam. Kasta ka di. Ada ngamin di mi nagkinaawatan. Nagbasulak, kunak man laangan. Isu siguro asaan anasapa na gawid ita. No kasta nga rod, isu ti awagam, Moira. Kat agkid daw ka iti pamakawan kan kuana. Sige, aramidak dayta. Kat agyaman akan ka. Apay nga ita ka lang ang nagawid. Madandanagan akan ka. Saan ka makaturog ang mangururay kan ka? Balbalsan na ka din, Mark. Panagkunam ka di. Kat basta malipatak latanti naramid mo apan ang lipot kanyak. Amo ka narigat mo ang malipatan. Diyak ka mo na mapakawan nakpay. Na magpakpakaasi ak nga ikanak pa iti may sa agundaway. Diyak kayat nga agsinata. Kayat ko amang bukal ta iti pamilya. Kat sikat kayat ko nga agbalin nga ama dagiti anak ko. Iso pang haasim ta pakawanan nak. Diyak ka mo. No kasano nga isublik ti panagtalag ko ken ka, Moira. Ay ayatan ka. Ngam napukaw anaming pinsan ti panagtalag ko ken ka. Oh, di mo kunaan nga overtime ka. Bumawbawi ak lang ka ni boss. Ang mga no ikatanakon. Ado nga min tijak na ilagpas sa paperworks ko. Ngam laglagi pa. Napukawan ti panagtalag ti asawam kan ka. Ang mga no saan amamati ang nag-overtime ka. Ada ka mo't ang makapanagnak. Ibagak tulangan nga awagan na ka. Tagdamag kan ka no saan amamati. Okay, makamu ka. Sige nga Rod, panawan ka pa Katagan anad ka iti panagawit mo. Sige, agyaman nak. Aganad ka man. Rabin, sapay ko matasaan nakakaungat mo ng ti asawak. Sapay ko matagsublin ti sigod na panagtalak na kanyak. Marigrigatan akong iti sitwasyon mi. Nam saan nakasumuko, aging ga mapakawanak. Di matimbagakan ka. Adyak kaya't ga-overtime ka. Mark, ada ka matgayam dita. Anya ti aramidom dito Kaya't ko lang nga panken no sa dino ti ayan mo. Saan ka di mat akinunakkan ka?
Asaanan ang maulit pa'y tinagbasulak. Apay nga rod ang nag-overtime ka pailan. Kat parparitan ka nga ag-overtime. Ado dagiti paperworks ko, Mark. No saan ka ag-overtime, ang mga no ikatan na ko ni boss. Hala, agawid tan. Ada good news ko kan ka, sweetheart. Uri siyak, adamet good news ko kan ka, sweetheart. Sige, sikanti mo na amang ibaga iti good news mo, sweetheart. Saan? Sikati mo na. Siyempre, ladies first. Sige man laangan. Masikog akon, sweetheart. Yes! Apag iso day ta iti good news ko, sweetheart. Amom ka di? Nakabiro ka kon iti trabaho adakdakkel nga amang ti sweldok, ngam iti trabaho kita. Ket mabalinen, asumardeng ka nga agtrabaho. Apay so? Oh, maragsakan ak iti dayta a good news mo, sweetheart. Ita, saan ako ngagtrab-trabaho, Mr. Lonely, adaklangan iti balay ang mga ayawan iti anak mi kini Mark. Katagyamyaman ak iti apo, tadinengeg na dagiti kararag ko ang mapakawan nak ti asawak. Tuy pagayam mo, Moira. Agyaman ak pagayam Moira iti daytoy apakasaritaam. Ket nasaya at met, tanakaamiris ka iti nagbasulam. Ket saan ka asimuko, aging ka ang napakawan na ka ti asawam. Ala, ituloy yo ti agpinatag iti asawam, tapno agtultuloy mo ti ragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinge di tinaga na Moira, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.